Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yongeye gusubiza abavuga ko Uburundi bwashyirwa mu biganiro hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibibaye mu gihe ibihugu bitandukanye by'amahanga yaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye bakomeje kugenda bavuga ko Uburundi n'igihugu cya Uganda byashyirwa mu biganiro biri kuba hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gukemura ikibazo gikomeje kuba, cyane ko bavuga ko Uburundi bufite uruhare rukomeye mu mirwano ikomeje kubera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ndetse bwakomeje kugenda bugira uruhare mu mirwano yabaye kuva na kera, ndetse n'Ubugande ngo bwakomeje kugenda bugira uruhare mu mirwano ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo baravuga muri Ituri, mu gihe Uburundi bufite n'abasirikare benshi mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo buzwi, ariko mu buryo nanone buzwi ibihugu byombi ngo bikaba ngo byashyirwa muri ibi biganiro. Byanagarutsweho na bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Si ibyo gusa byo kuba impande zitandukanye zikomeje kuvuga ko Uburundi bwajya muri ibi biganiro. Ndabibutsa ko Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye uba ari kuyobora umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe. Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe nk'ibisanzwe ngira ngo murabizi uri kugira uruhare rukomeye cyane mu biganiro bihuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bari kohereza intumwa zitandukanye. Ubu Perezida Evariste Ndayishimiye wigeze kuyobora umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, ngira ngo murabyibuka ko yanatumiye ibihugu bitandukanye birimo u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Kenya na Tanzania n'ibindi bihugu bitandukanye bagahurira i Bujumbura mu Burundi. Icyo gihe Perezida w'u Rwanda yagiye mu gihugu cy'u Burundi mu gihe cyari gishize igihe kinini rwose u Rwanda rutohereza umuyobozi cyangwa Perezida w'u Rwanda atajya mu gihugu cy'u Burundi. Ubu noneho kuba Ndayishimiye agiye kuyobora umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe, bikaba bivuga ko Uburundi uko byenda kose bushobora kugira uruhare mu biganiro mu buhuza hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kandi uruhande Uburundi rubogamiyeho rurazwi. Icyo ni icya mbere, uruhande Uburundi bogamiye urazwi. Uburundi bufite ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikomeje kurwana na AFC M23. N'ibintu rero u Rwanda rwamaganiye kure ruvuga ko rudashaka ko Uburundi bwagira uruhare mu biganiro bikomeje guhuza u Rwanda n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byagenze bite? Ese ambasaderi yabivuze iki? Nihuse cyane muri iyo nkuru yose uko yakabaye idonido. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yatangaje ko nubwo Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye aherutse gutangira inshingano zo kuyobora umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe, adakwiriye kugira uruhare mu buhuza bijyanye n'ikibazo u Rwanda rufitanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko igihugu cye gifite uruhare mu bibazo bihari. Mu nama ya 39 isanzwe ya AU y'abakuru b'ibihugu iherutse kubera i Addis Ababa muri Ethiopia, nibwo Ndayishimiye yahawe inshingano zo kuyobora uyu muryango zigenda ziherekanwa hagati y'abakuru b'ibihugu. N'inshingano yahawe mu gihe ingabo z'u Burundi FDNB zikomeje intambara ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho zirwana ku ruhande rw'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi umuryango wa AU Ndayishimiye ayoboye kuri ubu uri kugira uruhare mu guhuza u Rwanda na Kongo bijyanye n'iyi ntambara iri mu burasirazuba bw'iki gihugu. Uretse iby'intambara, u Rwanda n'u Burundi bifitanye ibibazo bishingiye ahanini ku mikoranire ya Leta Bujumbura n'umutwe wa FDLR. Ibi byose bituma hibazwa ko hazaza h'ubu buhuza Afurika Yunze Ubumwe igiramo uruhare, mu gihe Ndayishimiye uyiyoboye afite uruhare ahagazeho mu makimbirane. Ni ikibazo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yabajijwe ku wa kane mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ari kumwe na komiseri muri komisiyo y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU ushinzwe uburinganire, kwitegura no guhangana n'ibibazo Haja Labib. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko nubwo u Rwanda n'u Burundi ari ibihugu by'ibituranyi ndetse bihuriye mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba, uyu munsi bifitanye ibibazo bya politiki. Ati Burundi ni igihugu cy'igituranyi kimwe n'u Rwanda, kikaba umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, ariko nk'uko mubizi u Burundi bwafunze imipaka ibuhuza n'u Rwanda, ndetse ikindi aricyo giteye impungenge u Burundi buri mu ntambara iri mu burasirazuba ariko mu buryo bubi, kuko bwashyizeho bariyeri ku banyamurenge muri Minembwe bubabuza kugera ku masoko, ibyatumye imibereho y'ikiremwa muntu irushaho kuba mibi cyangwa gutesekara. Yakomeje avuga ko
hari ibiganiro by'ubuhuza hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byashyizweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Togo igirwa umuhuza ndetse ahabwa n'abandi bantu batanu bakorana muri iki kibazo, barimo Olusegun Obasanjo wabaye perezida wa Nigeria, Sahle Work Zewde wabaye perezida wa Ethiopia, Festus Mogae wayoboye Botswana na Catherine Samba Panza wabaye perezida wa Centrafrique. Yavuze ko aba bashobora gukomeza inshingano zabo cyane cyane mu bijyanye n'ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington DC u Rwanda na Kongo byashyizeho umukono, ariko ashimangira ko nubwo Uburundi buyoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe budakwiriye kubigiramo uruhare kuko bufite uruhare mu kibazo gihari. Atugendeye kuri ibyo ubona ko bikomeye kuba Uburundi nubwo bwagiye ku buyobozi bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe bwagiye uruhare mu buhuza. Dufite ubuhuza bugirwamo uruhare na Togo bwashyizweho na Afurika yunze ubumwe, bihabwa abantu batanu bafasha mu biganiro. Dutekereza ko abo bantu bamwe n'umuhuza bakwiriye gukomeza akazi ko gufasha impande zombi gushyira mu bikorwa ibigenwa n'amasezerano ya Washington, Uburundi butabigizemo uruhare kuko ari bumwe mu biri muri iki kibazo. 11 Mutarama 2024 Uburundi bwafunze imipaka yose ibuhuza n'u Rwanda nyuma yo kurushinja gufasha umutwe wa Red Tabara utavuga rumwe na Gitega, ibintu u Rwanda rutahwemye kugaragaza ko ari amakuru adafite ahuriye n'ukuri. Umubano w'u Burundi n'u Rwanda warushijeho kuzamba ubwo iki gihugu cyatangiraga gukorana n'umutwe wa FDLR mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo muri Nyakanga 2024. Intumwa z'u Rwanda n'iz'u Burundi zahuriye muri Zanzibar mu mwiherero w'abayobozi bo muri Minisiteri z'Ububanyi n'Amahanga z'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC. Icyo gihe impande zombi zagiranye ibiganiro ziyemeza gukora ibishoboka byose mu kuzahura umubano. Uku guhura kwakurikiranye n'inama ndetse n'ibiganiro bitandukanye byagiye bihuza leta y'u Rwanda n'u Burundi, gusa kugeza ubu nta gisubizo kiraboneka. Ngira ngo rero nk'uko mu byiyumvira rero Minisitiri Nduhungirehe akaba yagaragaje ko u Rwanda rudakeneye na gato u Burundi mu biganiro by'ubuhuza hagati yarwo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Usibye kuba u Burundi nk'uko bikomeje kugarukwaho n'abayobozi b'u Rwanda, ubwo ndavuga umuyobozi wa diplomasi Nduhungirehe avuga ko Burundi budakwiye kugaragara mu buhuza. Bamwe mu bayobozi batandukanye barimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abagize inteko ishinga amategeko bakomeje kugenda bavuga ko Burundi bukwiye kuba bwajya mu biganiro kugira ngo ikibazo muzi kibe cyakemurwa gikomeje kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Intambara ikomeje kubera muri iki gihugu ibe yakemurwa mu buryo bufatika. Bizarangira bite rero? Reka dutegereze turebe niba Sebarundi koko agiye kwijandika mu biganiro byari bimaze iminsi biyobowe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, aho ibi biganiro cyangwa ubuhuza bw'ibihugu bibiri u Rwanda na Kongo harimo impande zitandukanye zirimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse no ku ruhande rwa M23 wa Qatar, ubwo ndavuga Doha. Mu gihe muri iyi minsi nanone Joao Lorenzo yongeye kwinjira muri ibi biganiro cyangwa mu buhuza, ariko we akaba yaraje ku ruhande rw'abanyekongo ubwabo. Bikaba ibintu bikomeje, ibiganiro bya diplomasi bikomeje, akaba ari naho u Rwanda rubwiye isi yose ko Sebarundi General Neva adakwiye kuba yakwinjira muri ibi bintu, azaguma Igitega. Nk'ibisanzwe ni Pilot News TV, mukomeze mane nanjye, ndabakunda cyane muri aba Agaciro.